nos trae Adri? Uvas. Uvas. E as uvas que son? Un froito seco ou carnoso? Carnoso. Carnoso. De que color son esas uvas? Verdes. E solo hai uvas verdes? No. No, tamén as hai? Maío. Lilas. Lilas, as que lle chaman uvas negras. E que se pode facer coas uvas? Moradas. Que se pode facer coas uvas? Vino. Claro, o mosto e o viño. No, está ali, velo. Adri, onde as colliche ti as uvas? El árbol. Non tes unha parra? Sí. Eu creo que non, que foi nunha tenda. Sí. Non as comprarías? No, mamá. Ai, foi mamá. Bueno, e probáchelas algunha vez? Sí. E están ricas? Sí, está rica. Saben ricas. Bueno, pois meteas na bolsa e deixámolas na mesa dos froitos do outono, vale? Aí, mete aí. Perfecto. Moi ben.